ga balang Katolik ga kwa bani thui pi upadai nang ni nomolai u Father Richard man ba macam habawang baga election kamdai banlang ke jingwanra ya ke jing per chat benril ini ki wai pat ki pa comments kani ke jing kran ke jong ni Father kiong sang na kwa bani thui pi ladau nang yalam ukan thai ki dong balang yalam balang tanu tam lele ki dong kersan ru ini ki dong kersan kiong yo Father Richard man ba macam unang yalam cukup balang Katolik ulang administrator kiong how prana me to soma nangta shosho nalor me kiong how prana me to yo Father kiong shosho how prana me Father nangta wat kran hok tham yelajam to tep bameyale ayu how pra kiong yo Father ndai yang kataru kani kalong kecing tang naman siyang kujangi habang nayalam jaga balang usah keren ye kini kiketen daki kitensi dan sam nasokhe naman siyang ngajaumat habang padan chapat ba usah kentoy kini kiketen talong kaji sausi ya kabalang Katolik talong kaji sausi ya kabalang Presbyterian panbabe dia nakatao ng soto nambar ba kilong yalam kilong hakbukdong gani karukom nakatao ru kinokersan kay kran kapatimbon ya kinong yalam para pan prabe niya nambar nakatao habang niurang bau kran pakamday bandan kajingi ya per jad benriw kento digini kikitemsi ya unong yalam barang ubasa kani katong katan sungi ang niya pamulay pan prabe niya nakatao Agani connection ke pemata. Gakon nga yung LP. Panginay ban kentan no ay agani kakenhon. Kapam salya syo. Kapan kren ni kinong ilang. Kentan yung agani kakenhon. Kapam salya nolor. Pan kren bersay kinong ilang. Mday tang katarung nga kwa man ito LP. Haga social media. Haba kalanging. Hang ne gen ki pai ba bara finyas tu shai kadar. Ka politics kadai ke ai. But kay kadaw bapenlong yang gibri bang Hindu kajing syania nagi politics. Oi baro hakane ka por hakane ka kenti ka bamanta hakane ka election MP la sedang bania phai so pra namar balai midon lat so de kumoi pat. Bad hakane ka kenti menta ngai jingya thernia jingya kuntho kono baharukom ibabun chat. Wat ki comments ki baya thought ki brio kumne kumtai ki las dang ban sei madan ban pensyai se ki pai ba Henry ki bas ngulungo ki tu ki ba idri i jaj ban reu i jaka balang kristan siano ki ja ki tu ki por ba ubadeng dotodong utim si tim sam ya ki phadar ki sister ki pastor ya ka balang baro kowai jongkane ka jelan Henry ke bas ngulungo tang por election kia mi ban pensai pen pau ya ka jing sungusi ka jing sungukya haka imlang salang khamtam ya ka balang kristan te pai ba baro sungu ba daya long ke ba husiar ya ka nega politics bat daya long ke ba pusan daya long ke ba biang haki perkhat perdain te tang tahi perlok sanang yai pe ya ka nega video kepada mana mesti kan palang sanjut one way dukar wong ngah na wong kum ni asonde na nga ngape ji u ngasange shwa trai kam om nga ngapte pra hamalum ne asgeden kya hai kya kadin bi hamalum ne upe ji ngakum ne uphat no ong ipi kani kamdei kasngi ublei bapi ong kadei kasngi bandi ai pisa ya kito kinong penjot sto namar bani utenga beli kamai kamot ya kajing jenjat yung utenga pimi ira pindale jang to pat utu nong penjot pat om to yo no kluj bensim kenang bau blem kerku ya pi namar kini gibri jungi kiting yo pop kemeli ai pisa utu nong penjot ya na kata-kata kia aku ikut mukti bi
Namar balai ujusu ang ketempul jong ublay kadai ketuka mensim ke jong pi kamde katuka yeng mani katuka yeng mani kadai tang ka cakalum spa jong kitu kinong penbit brio bat kinong penjot ya kai blang salang dina kata kadal kim syamla hikai re kumpa la hikai de ka bible kim syamla hikai re ki khlemle hiru kumta amdan hiru uwe kristan ubale kat kum kajing hikai jong ka bible kadai tang kajing thok per kajing penbit na kata kadal amdan jing murda ngam dir banga ngatiang ni ngatiang hana dir banga ngatiang ngati pleng bakiri kinong penjot ya kajat pendrio jongi handrai baro khoj ne ki adom yang hana ba me di kumta pide kran kano nor ni bopati aro badang nganong ipi ndan re weiru kristan ubale kat kumbal hikai da ka bible na kata kadau kadai tang jing thok sudah para brio na kani kadau tang kini kan tiang problem sibun ipi baro ki baju kerjaan bahaya kini YouTube channel jonga video jonga mo ha Facebook la ne kani ka post reel mo mentang post kenang post reel namar balai ngadong yipi lada thangan lahi ngasem bali wan aja ka balang dan thangan lahi ngasem kemut wan aja ka dustur dan thangan lahi ngasem kemut wan aja ka takakur mdere bo kit ukpai ka yang kasem kadi tang kajing beat di tang kajing beat jong kim thei jongi ngadong yipi bas ngo it balang palan Tom lele iba pi toy nang ya kyu benang mapi. Tang ba khan ma wa kilong pa ni borobor ni kamot kinom dan hiru kum ka to jing perkhat jong pi. Na kata kada pinom dan hiru jing sok ayeng asam jong pi. Na mar pi nget yu tu nong penjot bat pi nget yu pa ka yeng. Na kata kada. To khublai siboni pi baro.